Nuevo Starbucks Toffee Latte para máquinas Nescafé Dolce Gusto. Disponible ahora en supermercados y online. Praliné, Crocantini, Crème Caramel, Los Delis, Cuore. Descubre los bombones de Caja Roja. ¿Qué bombón eres tú?
Yes.
across the north in its icy clutches. On the orders of the scourge of winter, this land and all its people are at the mercy of the desecrators. But this will not be our fate. We must fight back, ride out and face them, and drive these godless wretches back into the dark. You are listening to The Beat, The Music, with exclusive mix by DJ Arjun. DJ Arjun. Gibaras X Club. X Club. Gibaras X Club. Kick the bass. DJ Arjun. Gibaras X Club. Gibaras X Club. Gibaras X Club. You are listening to The Beat, The Music, with exclusive mix by DJ Arjun.
DJ Burns. DJ Burns. DJ Burns. Power Beats Club. DJ Kel. 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 Power Beats Club. DJ Kev on the mix. DJ Kev.
Power Beats Club. All the mix. All the mix. Esto tan pequeño salva muchas vidas. ¿Quieres saber cómo? Infórmate. DJ St. John. BBC Remix. One, two, three, go.
Yeah. Bass, drop the 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 bass. There's a girl like you, nothing you can do but give the whole world to her 24/7. And she looking so sweet, that kind of body you don't mind spending all of your time. 1, 2, 3, 4. And it's not that you're asking me for nothing. I just wanna show you how deep I love it. I was looking girls before, I wasn't feeling so calm. Get your girl and losing control. DJ, Now I wanna do it up, so party it up, it's so fast, spend it up, so fast. So the whole world knows my love for you. So fast, my heart is so fast, my love is so fast. Power Beats Club. DJ Ken. Power Beats Club. Technics Mobile Sound System. Bass kick. Una bocca vicina va bene, se tu la parla piezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te ne sai papà l'americano. Bass kick.
to the sounds of DJ Rounds. Halo, kaalpas mi nga nangan, kakabsat ken gagayem. Ay kadawiti amin na po nga 11 nga naka-online. Thank you very much. Sino, titad to
Ni Manang Angelina Cortez, ni Twerty, kastamad kin ni LB Pascua, ni Dian Castillo, ni Hamad Alaibani, agyaman nagmeti po nagbubuya ni Sense Kitchenomics, kanana. Sino pa ni Mami Mai, kastamad kin ni Sense, ni Catherine Cantor, hello, happy watching Catherine, ni Lorna Domingo, sino pa ni Eliani Domingo, kitag Kabsat, ken ni Manang Angelina Cortez. Da kaya mi na po nga 11 nga naka-online. Thank you very much. Kalalpas mi nga nangan, medyo nasakiti tiyan. Nasakiti tiyan na po talagang naimas timangan. 12 million in the house. Sanda kaya may na po nga agbubuya iti na mo nga live streaming ko. Agyam yaman nakaputang basilangal daw na po maala konti 4,000 watts hour na. Ket into bigat no medyo ada kuan tatatoy manayan nga sa gasot manen talo gasot tulang na po nasurok nga talo gasot iso nga yan ano siyo lang mga sitin kakabsat ti agbuya-buya barbarang sakbay ti grand final sinto no 27 maala konti 4,000 WH na kada kayo amin na po nga 12 million. Gyamo na, hello to Catherine, ni Manang Mami Mai, ni Eliani, ni Lorna, ni Manang Angelina, ni Sen, cooking, economics. Hello to Dian Castillo. Thank you very much to Manang Adelina Portuguese, happy watching, kada kayamin. Kalkalpas ko nag-live to YouTube kakapsat nag-live akman po tanuhan na kami nag-live yung Facebook page medyo maturog do ka bumabati ratings naglalobing mabamanin so nga kapilitan na po nga ag-live tapno tikas tapo ka adalata lalo ko medyo ada problema ni DJ kaya DJ Arnel hanga makapasok iti Facebook page tayo apo hanga makaarim padik isuna kasi hanggang mabalin nga ipasok suna na di barong account na no aji daan ko mabalin latangam gaputa at barote account na hanggang mabalin nga baliwanan dagiti admins wano agi kate admins iti dayto nga Facebook page tanaka monetize dayto page jo apo jaka mo no adan to solusyon na tapno lang makasubli suna itunag dayto nga Facebook page. Thank you very much. So nga barbara nga po no mapagbalin na mo latay daan nga account na tapno tikas taka maka-live mo lang isuna. Nag-message na kanya na tatay ti messenger mo nag-reply. So nga baka pati messenger ko madipay siguro kanya nan iso nga jaka mo. 9 million in the house kada kayo. Amin na po. Kiamanak ka. Hello Lorna, Eliane Domingo, ang kapay makatorog, Eliane, awa mo ni Beshi Tata, Ezra. Awa mo ni Marjorie Mabun, ni Arceli Lizardo, may kabesak pa'y kidi na kitag buy-buyan na po kakabsat ken gagayem. Awan, may kabesak ko na po kitag buy-buyan ni Hamad, ni Manang Perlita, ni Manang Mila, ni Tarakit Amyanan, siguro ada ba naka-live tapo? Naka-live ba ni DJ Kevin J? Kuno ni DJ Arnel Takmo? Hindi sa baling Facebook page. Kita mo mamamoy, baka naka-live mo ni Apo DJ Kevin J ko diyan makabuya manin, kababain. So nga awan. Kabusligad kan banare. Aman sir, nakaidan akon ko na alako. Pangalalam ti turog musika Eliane Domingo, alaka iyan anos mo. Yan anos mo basita ito ka makaturog kratang ko. Baw ko na ka. Matin nagtula tayo cellphone di mamon. Ni DJ Al naka-live sir ko na ni Manang Lina Cortez. Siyempre manang alas 10. Alas 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 1.
Kasi alas 4 iso na iti para bangon nga agkukala live iso na. So nga medyo hang kumabuy-buya na daduma man ang atam. Siyempre agla-live na mo ti YouTube. In-chat ko tatay ni DJ Al. Tayo pa nag-judge na gamin. Awanan niya man ako na dagdiduang agkabsat ken kakayem. From Baguio City, iti awing ti Cordillera. DJL iti Zay Radio Baguio City kakabsat makadkadwa tayo to isuna di grand finals kakabsat ken kagaya. Thank you kada kayo amin na po. Lapagpalpaam mami may gunggunon ta tiyan. Kagiti 8 million in the house. Happy. Ala, kakabsat. Ti ingat wa na tatay. Naka-share ko pa jay kinesang ate Ruby madidamit agbuya live mo sir. Baka busy damanang. Tata di DJ. DJ Ala, it is a Radio Philippines, Baguio City. Aday, amo man ang Angelina at live ko tatay. Nagado, nagbuya. Di manon ti 14,000 nga people reach na. Kinita ka ti yellow na dato'y page ko. Kasi anyo makita ta siya lang, si kami lang admin, kung siya lang ti makakita no, dakil ti tao nga nakabuya ka natin live. Numalpas na ag-live ko, mapuno dati yellow nakakabsat gayan ti indicator na nga talaga nga aduti nakadanunan na nga tao gaputi pa nag-share yo napuno nga sigod. Ate na nalpasa kung ni 13,000 mutan. Iso nga aduti naka-views habang bumaybayag umadado mula tati agbuy-buya mangire-replay iso nga umado iti nakadanunan na nga tao kakabsat dati Facebook page tayo. So nga uray no mabambanog na uno masansadutak ko mag-live na alat tap no lang nga po agkwa dato'y page ko. Mayat sir ko na naman ang Angelina. Ne, nag-message dito. Hello to manang Perlita Glipay White Just. Hello ading i-review counters ispay may isang araw na maros lalaki. Kachat ko po ni manang Perlita Glimay Matias dadamdamagan na iso. Manang Angelina ni manang Angelina nakabasa ta kita. Hello Eliane Domingo tatay kano nag-live na ada in message ni DJ ni Apo nya nagana ni Apo Stephen Orhema nang dati awan dito bugti suso ni Mami May kun hello kada kayo ka sexy tari.
Hello, Merry Christmas everyone. Eliana Domingo, thank you very much. 10 million in the house. Awan ni Mami Mike na. More dies. Madaya, iso mo lang ang makabuyan ni Manang Perlita ta i-review na po dagiti kanta kiti sa nga pulo nga finalist kasi insend ko amin datayan iso nga agbuy-buya po ay agre-grade sa Hello. Hello, Frederick. Nya madamag Frederick, padamag ka na. Madamang nakapamang i-chat kini Manang Perlita Glipay Matches. Won naglalaing da amin apo ko na. Talagang maulaw apo dagiti Board of Judges into no Domingo. Ta insend ko may isang comment dang nalalaing da kano amin marigatan dang agpili apo iti pangabaken da nangato amin nga inted ko score dan ako na nangangato kano amin ti score da nga inted nan okay. Hello, Catherine Cantor. Agpatubog suso ni Ate May Kanoging ko na. Nagabusado nga rod sir nuhan nakunay ag-comment itay sir ni Stephen. Wo naglalaok nakwati rasauting iwat na numaminsan ni Sir Stephen. Nyayi ko na natay dilpatak ani Jokim no umay ko na nakidin na padalang ra utog mo ti karkar ni no kuno baka bubuyay suna nalo apo Stephen Orbe dilpatak ko na nakidin na medyo makwating iwan so nga happy watching kada kayo amin hello pagagasti ka mataging halan apay ajay tubog suso ko na naggabosado nga minsertahan na ko na nga comment tayo step narasaw ngiwat na sir ko na ni Eliana Domingo one sir di dumdungog naklatat itayon ko na una tayo siyempre no maamuna ka aglalo ka kukuan na pagkatawan na ka ide siyempre baga nalat tagijayin lakay isuna manang Angelina lakay jaka mo no balon no nya ngam no kaslamot nasengpet tilangan ngam nakwalang itingiwat na nga kaslakan nya kay baga nalatati kaya na when sir dumdum ngeg naklatay tayon ka naman ng Angelina part 11 million kakabsat 11 iso nga nagpupok na itay jay page ko na nagpupok kasi makita na ka mamuna ka aglalod baga naking ka iso nga medyo noda ingum siya kaysa shoutout ko lang tamat siyempre nasangpot nga lakay ingum aji lang tanaangaw ingum sobramat no daduma
narasaw ngiwat na sir ngem nalabos ko na na. Wala nga nang isang kwa. Aglalo na agitay lang babakit dapo nilawat po ni Adela Bisaya, ni Manang Perlita, ni ako kakatuan ng brother kong kunada. Mayat mati kacukaranda dagijay. Hello, kada kayo amin kakabsat kanila do you wanna? Nagpipindas na gito sound tayo apo barbaran mo hanak ka copyright. Kada kayo amin kakabsat nga na nagbubuya ala po ka yun na lang nga ko datoy atoy kwak live ko yan ano siya basitin tiya kwak na makaturog kayo tulatan alas 10 dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain menos 3 para alas 10 iti Rabi dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain ang kakabsat kate nangangkat na kayo edakang kate yak nang yagtatay ako na na alo kakabsat mayat ti giling-giling na to'y kwak anko intonaran unay ading may tamadama na agluto itay ko nagadukinan taktatay aji iso boyak to tamadam na wada denggot to tatay ali video tatay nagadungo kinantak lalaok ito no gawit ak jay payagan na kati naling naktok kanta nga bali naktok kanta ti video ay iti combone nga madapag kwak adapag basaak tahang kumay kabesa ang may memories na kita kanta duwatan to assistant kanto do dali ka mga kansyon ng tismule de padasam to may kung sir nagadok kinantam ka na nun naglala ko tigang kanta kami nga jak mabali nga kanta nagkakanta-kanta akong ko apon baglakid ang nagsulat ti kara kubukob ko tatay jak pa nagmulmultilaya ko medyo kasi no nagkakan ng kaawanan nagkwaji esto dami di pequeñito di cuchillo pequeñito marron, pequeñito marron. Dami. Salah. Mas was ko bien. Bien botilla. Salah. Bien. Ada dan serpon. Thank you. Hello kita kiti amin na po nga nagling agsalang kan. Agsalang wapo ko na da. 12 million in the house. So nagsala-sala man ano ka. Ay makita yu lagi ti TikTok na ko agsasala ti TikTok na kada drama kasla agarami ti sunay ti drawing ng
i-explain na nun yan aga na drawing na at the part 1 na part 2 part 3 hanggang di part 14 i-video na matay so nga balik ka mga director sa akong kung nalaing tumot sa akong kuna amunti kay papa na drawing na na-memorize na nun ti kaya nasawon istorya na drawing na kasla comics kuma yan na gana asla cartoon characters ag drawing iso na kita tao no paparandag yan no niya sawsawon dahil baga namin nalalingom ni dyan mayat ti explanation na may ayo ko na. Hello po Melo Jane Tolentino, be watching Melo Jane Tolentino. Thank you very much. I-upload mo host. Apay mo balinti i-upload ti iti TikTok dito YouTube. Mabalin na Jack, baka no syempre ubing datoy ko ako iparit ka no ni Apo Lolo ti ubing. Syempre sala-sala iso naglalaw. Iso nga kwa napintas di ba mayan na sala-sala nagaduki din adupay iti followers na subscription na ada 700 i-copy turn off comments ko na i-copy turn off comments ko na padasat to no kasanon to ag practice akto dagi bagbaga may copy turn off no kasanod pa nang i-turn off dagiti comments thank you dagiti 12 million in the house anya po. Ala, amuya po ti numanungal daw ko tatang aglalaybon. Ingala din nag-live na 36 days. Edi 1,000 pa lang nasurok ti WH ko. Ingana 36 days. Makabula na po nga naka-live na ti Naldaw-aldaw. Iso nga may nariga gayam ti agko ti WH apo talaga nga ipamaisam ni ti agsasalawasaw ti tangatang Eliane Domingo may orita agitay mo pang disco dahito yun Eliane Domingo sala kalatanaw na nakaida ka hello apoy watching to Arceli Lizardo ni Apo Ruby Pigalapon kada kayo amin nga wanti labas na thank you kada kayo amin adapay nabat bati po nga 30 minutos sakbay po nga agpakadati ng batibiyang so nga pakiya na anos yung basitan ta ilipas ko lang nga po ti 2 oras nga pa nag live ko ditoy so nga thank you very much DJ Rams on the mix. Hello. Nagatuwa ti gatang-gatangan mo. Si Mangpo nga regalo ni Mami Mai. Naimas mo it. Bonbon. Sortido de pastas kanong mancho pa eh. Nyajay. Sinag di metlay bukaw ginagang ko. Ala. Ag message ni Manang Ruby Pigalapon. Kamu mulai pukaw ginagang ko ti live mong ko na.
Ala, bibiro kunda ka manang. Okay, happy watching to manang Ruby Pigalapon nga makakomment kakabsat. Agbuy-buya ka nung ag-comment umawa mo ti mga awa mo ti mga mabasa tayo nga nagan na dito iso nga dimbol ay pukaw tinagang ko dita live moon ko na awa mo ti makita nga Ruby Pigalapon dito di ba? Uri ni Angelina han na nga mabasa ti comment ko kunana. Oh. When sir uri siya text ko hamuka no met ipukaw nagan na kasano nga ipukaw di ba yung bakta tayo no bubuyan ni manang Ruby Galapon di ba bakta tayo at awang kanu mo nagan na awang mo nagan na nga talaga dito yung nga makita ti comment na awan ti mabasa kastano daddo mahus sir uri siya kachat ko han mo ka no met ni ipukaw nagan na kalang nga ipukaw ko na wag jam makita agbuy-buya awang mo message na manang awan talaga makita nagan na awang garod ni awan ni manang Melo Jane ni Melo Jane lang ni Catherine awan makita nga Ruby Galapon dito yung asla dati nga api kas jay hello to Baker King na spam siguro sir kunana na spam siguro amo ya awan mo iso na ka ag message kanya ko hamumulay ko tinagang ko na ding live mo ko agbuy-buya na comment na ka awan mo tinagang ko DJ kunana ka hangko mabasa ng aming kakapsat han mo makita nagan dagita daddo majak man amo apay api kas jay na talaga nga doon pagbaliwan nan siyempre ag-message kanya ko bibiro kun ta ka kung pati ni ading lina haan na mabasa comment ko kunana nagado comment ko sir ahan nak mabasa comment ko haan na dahil ti problema na damdamagan na pingang ko nga ibasa ti comment na kaawam mo ayang kakabsat ken gagayam agreklamo okay watching ha makakomment kakabsat ng makabuya kas di nga ta when madi napay makita mother me nga nagan mino ang comment kami kanyam madi na pa'y makita mother me nagan mino ag comment kami kanya mga anak man hello to Becky King ko ka Becky King tam aglamig sir aglamig welcome na Becky King kay kang katikwa jacket nagadokuments ko kuno apay nga ta nagadokuments ko kuno naka awam mo the Baker King is now moderator for your channel okay ada jacket mo nya mabilang no bigatan 22 tata 23 no bigatan apay saan pa'y nalamis ditayan nyo sir aglami-lamis nga mga nuunay ngam no duma jacket kami nga rumwar ngam no siya ko naka t-shirt na okay lang nga mampay ang mga agtudo ampay na lamis ti kuana ngam aglami-lamisan January kalamis na Merry Christmas sir kastamo the Baker King when sir kung di man ang Angelo 23 no bigato nalapa 23, 24 25, 26, 27 delikado 24, 25 26,
7. Merkulas na bigat, 23, 24 ng Huwebes, 25 na Biyernes, 26 yun. When 23 sa kanang tarigalom ko. Ate tiriga na tawang pa'y paggatang tirigalon. Unspoken Words by Raisin. Raisin yun. Raisin, dahil iti mother account mo. Unspoken Words by Raisin. Dapat kikinamics mo. No, iso ti aji mother account mo, iso ti ikak ti jacket na. Hello to Unspoken Words of Raisin. Otra vez. Agpatakar dati ay ubing patakar. Yes, no mucho. If no, mas. Oy, devolves. Apágalos. Hello, kadamen. Hello, Mami Mai. Spoken. 11 million. I need you back to this moment. Agkape tayo ading may apo. Manang nagkape ka, paisong hangkad to makaturogon. Nga mo bagadag kape ka kun adang ka makaturog kun diak sa patpatchin. Makaturog ka mo lata. Big mute, sir. Tagi. Ay, Dani, Mami Mike, sakit kaloob ko naman ang. Alas 3 parbangon manang agring kanto te alas 5 una alas 7 3 4 5 6 7 apo talalong oras mong maturaw 4 3 4 5 6 3 4 5 6 7 apa upalang oras nga maturog ka alawin nating may nabambanlog ka akabsat ka no gasam ta
Kasi nagring. Apo pala, oras na turog mo manang. Kaslamo la lagi ko kidi, no idi ang trabaho na kidi. Sumangputak te alas 2 diti balay. Maturog ak iti alas 3. Agring nakto te alas 7 media. Mapanag itulog tubings. 3, 4, 5, 6, 7. Upa lang media ko oras. Ag trabaho mi ka alauna media. Rumuwar kami ti rabi para bangunan. Makadanon na di balay ti alas 2 sa naktumangan sa naktog palpapalpang alas 3 nga maturugak agring naktuno alas 7 media sa kunto mapanitulog dida pumasok ak iti alas 11 maturugak tumanintimay sa oras nagring nakto ti alas 10 media sa naktuman ti trabaho. Hello to Ruby Galapon. Ayan, manang Ruby at Dan. Hello to Ruby Galapon, manang Ruby Galapon. Thank you very much, mabalinan. Mamababasa ko, hindi ti ko amon. When sir isong tanak pa ni atoy ikit ko, tanan no mapan umisbo, bugbugtaken nak paturugen na kanungim jakmet mga turog ko. No? Hey sir, makita mo to'y comments kon. Okay, matakita kon manang. Makita ko man ang Ruby Galapon hanga kaslatatay nga madi kakabsat nga mabalin nga mabuya tatay hanga mabalin nga mabasa pukpukaw ka agpukpukaw ka magaya medjay ayang hello kada amin na po nga 9 million in the house imayak tay may isa nga account ko sir. So pay no aja ba sa account mo madi. So kada ito tigamitin mo kan. Alay salay ka raw doon ta. Ko ni 23 ni bigatan. Let's go. Hello Daniel si channel. Happy watching Daniel si On the mix. Pasko nga talaga na eh. Nagpintas na tinugtog na. Awan sir, madi tema isa no isong imayak dito. Sense Kitchenomics, a big mute. Good night po. Pasado big mode kuna na mute ba no mute alauna para batog kon okay Sense Kitchenomics thank you very much matulog ka nating ta kwan ada pa migsang magtrabaho na bigat babay giti makaturog ka kapsat okay lang okay ka basilanganan sanak to agbabay mo tan hello goodbye Sense Kitchenomics ni Eliane Domingo baka nakaturogan aba ng Ruby Galapon aoy busy dagitay tataupay Pilipinas nga aghanda dano Christmas apay tatati pa nagkokada baka apay madamadan tatapo nga garamit tibibingka no tinubong into no bigat sako into sumaruno nga bigat into no 24 di ba po nagimas tatanubongan busy da kakabsat kagitay aglechon ti baboy busy apo di Pilipinas MKL live audio Simbangari ayam madama apo ti Simbangari iti Pilipinas kasi nagkuha ni MKL nag-notification kanya DJ Lil in the mix.
Musta gayam nagitay Boreas nga bagbagam sir di kaano da may pusing. Alamanang ko damdamag ko hanggang pa naganak. Nagkwadan sa mo dakkel tiyan na kano kaganak ko na di malagan anak ko dato nga bulan 11 ti ko na pa lang kanya mabilangan 2024 nagkamalidan sa mo dakkel ti kwan iso nga damag tutaman no baka naganakan barbarang no naganakan kustunto para January first week ti February. Ay, so ako na naman ang bagakong ko. Ibagada nga 11 nagkamalidan sa mo. Nag-plus 14 days sa mo datay sikog na tadamdam mo aganak. Di ba kasi no ti babae ka masikog. Tadamdam mo nga baby ag plus 7 ka kunadan sa. Ay ko gapo tadamdam mo nga babo nag plus 14 siguro. So nga hampay naganak dati Boreas. Kataw ko da. No ti babae po nga ganak, damdam mo na ganak ag plus 70 di aldaw na. Namga po baka baboy baka nag plus 14. Apay tao ko na ni mami. One day magadaon si mami kung gata ampay mo nga naganak. Apo, nagpidas nga rod ang nalalapsap nga rod anak na sir. Baka siguro manang baka na nalulungpo da barbarang lang damagag to no bigat kinading tuno kachat ko iso na hello kada kayo kami na po dapat nabatbating 14 minutos sakbaya po agpakada to yung motibiyang da kayo amin nga 9 million in the house apo nagmayat dagita tugtog mo sir kung niya puro bipigalapon alay ikinikinim na tama ng tao ko asa Paskuan ag pakalatan ag sound kayo latan kakapsat hello to Daniel C. Channel to all the kamtansin and the we're both to mine. Could all acquaintance be forgotten days of old lang sign? For old lang sign, my dear. Unanan sa ato, hindi ako. Nagmayat ko maumay magipasko ang jayayan nyo ate Ruby ko. Apo, na ako nag-imas nga tanti tinubong. Kumaman na magipasko, tinubong lang ti aspire nga paskwaon. Bibibing ka, patpatupat ka da kakahawan, da kayatan. No, adalitsyon nga nakita sang tikudil na suwon. Mayat. Naraman dayi tinubong bulo ti pangipananda nga naimas kumpet datay bilaay na dijayan ti kwa nga naimas no bulo ti pakipanan na po namimas no talaga nga kawayan 11 million in the house nagmayat ko adug pasayan kada rasa sir jayan damate rubi ko jay man ang ayan nakatisona bugay isona apa ay wala ding numayra na agid gay tayo kagayan agkikita tayo ito talagang awit kami baka kami ito nagpa-share yung bugay naimimas jay kawayan sir one alina ka wala ding lina ka na mana naimimas nga talaga ti kawayan naman ang tayo ayigol kulapot na one sir kabaritan bugay na ay kung ano kabaritan balisteros kagayan iya ati kaduan na nga talaga yan yun no adudagi
ado ti Piscariayo, ado. Nakalanong nakjibuging DJ lang Bugay Resort. Dinap sa Medellin munisipyo. Ajag pa kasla agpa baybay dajay. Basta agpamyanan mo tinaglo na panami. Yayan ti Bugay. Napang kami di jayan ti kaikanan. Kun di jayan ti beach resort ti Bugay. Di jay lang ti nakadanon nak. Nakadanon na mo jipat tao di jayan ti kindan jipat tao. Jayan ti outpost di jay tinapanak. Yan iminotor midi. Nagmotor kami. Napang kami di jay. Hello kay Kapsat Ruby ko. Asadig lang Sir Jay mi Jay El Presidente Beach. Beach na. Yan ti cottage. Likod ti medyo lilikod sa tayo munisipyo tayo. Ado pimintasan natin na bayago na ipapamedit jay. Diyak mo nyo tinapan ang medit jay. Napangkabigayan ti balay ti co-teacher ko ide. Nalaga na tayo El Presidenta. Hello, baring palubos na po ate no makaawit tayo. Ag pinasyar tayo to ate Ruby. Likod jay balay mi bayi-bayi ko na na. Mayat ama nang syempre makita yun dagiti agsangpot nga ikan na imas. Marjorie Leste, hello sir, naimbag nga Arabi nga oras mo kastamit kaliluwa, Merry Christmas to all. Evelyn Talbo, thank you very much for dropping by together with Marjorie Leste. Evelyn Talbo, hello kunana. Hello sir, share done, thumbs up done. Kita mo naman o kayo. Okay. Daw 15. Daw 15 na po nga nag-thumbs up. Hello to my May. Tay kapidwak nga YouTubers kakapsat nagkwama. Ag-thumbs up ka man Evelyn Talbo. Thank you very much kada kayo amin na po. Lina, one palubos na po ate Ruby. Dapat man ang tanong mamiminsan no, gaw awit kam to ko, may kami to pasyar di Bugay, mapa kami to pasyar. Mapantayo ko namin ni mami mayidi ko, maglalo nagarkila kami tiban ko. Tapos may awang kami tilugam mi nga nagpaspasyar. No, agpasyar ka ban arkila apaw. Narigat sa awang mo ti makamuagab ag drive. Nag-drive na kiti special driving na kiti testa iti limangal daw ngam prinaktis ko lang mo dayag likaw ka nagparking bus set ngam kunak no wanti mabalinak nga ag drive itilugan no wanti kasabat ko no ko ala tilugan wa ay ti kalasada wa mabalin ngam no drive back nga da kasabat ko baka may itong parahanin narigatan ag-practice akto manin ag-practice na ito nga talaga nga ag-drive no adan to igatang ko ti lugang ko kung nangat kini mami may katapin special driving nagmanang ni mami may sabay nga may nakti Spain nag-special driving DJ Testa tapos syempre libang aral daw niya lang ti binasam daddy ko nag-drive kami nalilikaw-likaw mi jay kasla ridor na di likod ti Testa po limang bal daw nagparking kami mo ton ay awan amo mag-drive ka nakambukon siya lang ti kawan ti kasi nabat ko kung nakagkatawa no siya lang ti drive di kalsada won ngam no adu kami awa ja kayat nalaka lang ti drive sir kuno nalaka lang mo ki di ngam siyempre medyo maamang kapay lang no ka once sir open ko kayo ng may jebalay basta agrana tayong adda di Pilipinas kalkat pas nagdigos naglamis apo ko na ni Marjorie Leste apo nagpa-presko ka man ni Marjorie
No nagplantya ka, nagmalmalon sa ka, nagdigo, so wanin takit pakalaan na po iti Abaricus Bay nga ako nada. Masalubungan dagita ur-uradyo. Kita man na po daw manong alda manong pa nga oras. Dapat na batbate po nga basitin. Inom lang nga minutosan inom 5 nga minutos kakabsat. Alwadan nyo po da kayo ang OFWs nga nagplan-plantya padali ni Mami May. Kaya bugbog ko kakabsat. Kiso na ka ala kakabsat, nya oras yun na po. Manang Ruby Galapon, nya oras mo ditan. Sika Evelyn Talbo, nya oras mo, bigbigat mo ta. Kastamat kin ni Marjorie Leste, happy watching, ni 2020, nalakalang tagla drive, kanong kakabsat. Happy watching ka na kaya. Pasko nga talaga. Hanan na po nga may lungod, may hanan nga po nga may gawid. Agpapada tayo host ko na ni Apo de Yang Castilla. Una ni agalas ko na po ni alas 10:32. Paskwayo po. 1:35 ti parbangon sir ko na ni Manang Ruby Galapon. Kapi makaturong manang Neora City ring yun nabigat manayin. Nga po. Dapat po nabatbating dapat nabatbating 3 minutos sakbay ngagpakada tinumutibiyang tamaturog tayo. Ito na po ko na 23 nabigatan Pasko manayin. Nagbitil daw, nagbita po iti may isang tawan. Nuha muna'y pampanunutan, ngam na panunut ka nga patununut, lapas pasungat ka, pasungat, bumayag ngam no, agtatrabaho ka lata, mo pampanunutan, tiyaal daw, po nagbiit. No, duwang atawon nyo lang ti kontra tayo, gawit kayo, gawit kayo tumanayin, subli kayo tumanayin. Paskwayo apo, kakabsat ken gagayem. So nga narigat nga nalakat ang parod. Nakasaganan host ti maluton. Apo wampay agluto naktulatain na puyen. Agluto naktulatain na puyen Frederick atawa mo ti umay dito ata lockdown time out. Balaynan ako panganan nan tulat tangatan. Naturugak iti 6 inga na ti 10 sir. So nga jak makaturog manen bumangunak mabigat 9:30. Nabayag pa'y manang 9:30 ko ni 1:35 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agkakapay lang na adapay 9:30 nga panagturog mo. 1:30 to 1:30 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nakado 8 oras mo pa no giti yun nga babagutan na po hangon na nalay nga maturugon ngam no ay naridamdan ngam no kasla tao apo nalay nga maturog ka naglalaw ka agriingan ati Ruby ko na nagpintas niya manang basit ti trabaho na naturog tatay alas 6 nga na alas 10 ko na iya lang ti pa nagtrabaho manang api niya staying ka nagpintas na trabaho mo 6 to 10 tapos 6 to 10 nalpas ka ti 6 agbuy-buya YouTube sir nagladaw 6 to 10 kaya nasa nagtrabaho ka ti alas 10 6 11 10 11 12 1 2 3 4 5 6 wala oras mo lang nagtrabaho nagpintasan bagta nalpas klasen haan na sa pagring ubingon awong gayam nauna gitulod lubigatan ni Mami May latini delikado tara sa pangagreing pog bantay na kaputi nagsusubog no bing agmalo na nga tanubigat pagpundian na lapatak daji Frederick nga wang klase da nubigat
Stay in, sir. Kung niya po Ruby Galapon. Nung napintas na trabaho manang nakasta ba sila oras mo. When sir nawaya ak dito ko na nang maya manang ananusam na napintasan narigat ti agsobli di Pilipinas agsobli ka mali sa agsobli ka may kanton trabaho to yun narigat no agsobli ka di Pilipinas pa lang manin ngum sa bagay di pamilyam ananusam pa lang habang kayam sa kanto og porgudon goodbye abroad kuram to gusto kayam ta abroad kuram to lata nya tagmalon sa ako manang no nagsubog dan da mga andang ako so nga alak tay amom ti pagmalok manang datay alow pagbaot ko aluin na poy ay nga na maperperak ano ibaut ko kanya da nga dua ag produce na drink no ko ag nervous kano with muate ruby kano ito yung online damwen sir iso nga anusap pa lang dito online apo nagriga mo ito online ala apo met tilakis taklo pang pagbaot ay so ti ala nga pagbaot di alo tinapoy apo lakko ti pagbaotan nga duwan ko agsangi idang niya road no wag tuso-tuso daman ang talaga nga bautag. Naglalo na dyan lumakay ng awan ag mauyong pay lang. Kaya orasain ala kakabsat ken gagayem gyaman ang kapoy ti ananos yung nakipagpuypuya manin nalpas ko ti duang orasan iso nga thank you very much good night kada tayo amin nga wanti labas na thank you for Allah po met kana ni manang nandilina thank you very much iti panagbuy-buya yo apo naragsak nga rabi tayo amin nga sangapada good night kada kayo amin bye bye manin apo pagyaman na kapoy ti ananos yo thank you manon hasta mañana otra vez aging gayon to nabigat manin ko na nandiyan hasta mañana otra vez bye thank you for watching pagyaman na kiniman ang Angelina Cortez ni Marjorie ni Hamad Alaybani good night ingat po good night po to Ruby Pigalapon ni Frederick ni Mami Mai kastamad kin ni Arceli Lizardo ni Apo Ruby Galapon ni 2020 kastamad kin ni Sense Compilation ni Marjorie Leste ni 2020 ni Evelyn Talbo ken kada kayo amin na po nga buya agyam-yaman nakakapsat yan anos ya bye good night kada tayo amin nga sangapada dadi apo iti good night sir ken sa tayo aminin apo babaya dinglina ken Mami Mai kuno ni Apo Ruby Pigalapon ba nakaida ni Mami Mai manang tan na iluton ni so na ilutot gilikot na kakabsat na nasakit ka no narigatan bumakotan ni Mami Mai isa nga bye kada kayo aminin kakabsat thank you I love you all